Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau chawa voin hi March niruk kumsang hi somni panga ani White House sa avachet danawang khan Ukraine Parliament in President Zelensky chu paihthlak ka impeachment tumtia soi homeka adik rengem Ukraine media ten hengtin ngan soile boruak sosang takara French President Emmanuel Macron chuan Europe trangrol pol ramsang trangte French nuclear ralthom manga ven him hadu thu hasai chuakta Donald Trump kantan view role hian arorel dan tur hi beisayangin hakaldon empty hi hriat thiam haharta viewa President Donald Trump chuan Hamas hote natak taka avolai khan White House sin nasataka halo phatto US ayo top official tele Hamas ayo official ten mai chana in biakna hanlo nayani ti confirm ani bok engponi se chanchin thar chiang joka kan lu chil main kan video like le comment te milo pek sak durin kan ngen le thau chau ane battleground lamdin mun han thlir ma sathua kila in dona ti top na le rem na le muan na boipui ni mek lain Moscow sipaiten Ukraine an beina chu cholsan an nekin hazwal tiltila nimin jinga tanga nizan zanlai pel thang khan Ukraine frontline panga in dona lian tak tak achuka Moscow sipaiten trumsamnga pakwazat mai paihthlak na hankal puinon ane Ukraine media Ukraine form le Russian media The Moscow Times ten han report dan hi hanlakhom taila Russian ralthom om khauchi ta chuan Chernihiv region chunga Krinivka le Yasna Poliana munte nasatakin an kapa Kharkiv region lampanga po Timofivka le ache vela Russian sipaiten bom nasatakin hankap chok bok ane Kharkiv region atho Russian sipaiten Vovchansk le ache vela paihthlak na lian tak an nei boka Kupiang sector lampanga Holubivka muna po Russian sipaiten nasatakin hanon nora Liman sectora mun nia po trumlingot mai paihthlak na hanon kalpuinon boka Kramatorsk region mun livelai maya Ukraine sipaitele Russian sipaite in baiton na lian tham tak mai hatheng bok ane Torek sectora Ukraine sipaite ronort langa mason ron tumin natakin Russian sipaiten hanon nor boka hetianga Moscow sipaite trumkwazat mai hanon thonon nuwa Ukrainian Armed Force ten hanlo dangkir thailau ane Pokrovsk biala po munruk vela Moscow sipaiten trumsom pakhatzat mai paihthlak na hankal puinon bok Novopolivka sector lampang mun hi vela Ukraine sipaite nasatakaron nor hani boka heng mun tranga leilama tanga in beina baka hian Russian sipaita chuan Odret nele Vasily Bielchunga thonam hanga paihthlak na air strike anon nei boka Huliapol sector lama po munthum velai maya Russian in do thona ten paihthlak na hanei boka Orkhiv sector mun tranga Ukraine sipaite natakanor zui hani bok ane Russia ramchung Kars biala Ukraine sipaitalaka po paihthlak na lian tham tak tak mai hanei boka Anral thuam om khawle lian tak tak mai heavy artillery mangin strike hanaya Trumzani somni paruk veljat mai hanka baka MLRS mangin nasatakin hansai boka guided bomb sompalilai mai hanon mangbok Ukraine sipaile civil mi liamtor le nunna chanjat hi he paihthlak na hian chiang takin hriat lei thei anilawa Ukraine formin report an pek dan chuan Russian missile in building pakhat aron dan fu wangin Central Ukrainian city Kriveri khopui chunga mi pakhatin nunna chan ngai ti chu finfiania midang pathum hliam tur te handin mun hangai tom lea battleground in donamwala thilthan dan hi chiang taka hriat thei ani lo chan chu Moscow sipaite hian paihthlak na anla chunjom teu ranga wangle mi puisel taralut manlo engzat nge omti hi hriat thei hani rilo wangani antibok The Moscow Times chuan Kriveri khopui chunga building han bom chiathi Ukraine local authority ta chuan hotel lian tak mai chonga vel sangani hantia Marse hotel haninge empty hi kanfin fia thailawani hantia heti role hian Ukraine form chuan hei hi hotel nge ania civilian infrastructure Russian sipaiten missile mangin hanka pani tin a confirm na thalak nen hanon phochuak thung ane Ukraine ramchunga Russian sipaite paihthlak na hazwal teltela French President Emmanuel Macron chuan hei hi Ukraine tan chawa thil hlom hani tolawa
Europe khomol pui ramsang trang tan po lom chin chiana hania European Union khroitu ta chuan voin ninga nia hian Brussels khopuya extraordinary summit kan nei dona kumtam tak chung kan thurol pui to US chuan Europe le Ukraine te min kalsanin Russia lam habel meka heiwang hian ral thuam lama hintan siakna lo thei loin Europe chu kan zuan lu hangai veta he samita hian Europe khomol puya ramsang trang ten ral thuam tamjok an siam chho thaidan turte ngai tua ani donani hati French President Emmanuel Macron chuan Europe khomol puya military lampanga chakber le effective ber kania Russia le hengram point special status kan nei hi in thainghil turani lawa nuclear ral thuam nei ram kan ni wangin France chu engram laka ma anhung tol don lo hati Indo pui pathum na chokchok tu tura hian hanin puton deuh vek maya President Donald Trump point Europe hole Ukraine chu Indo pui pathum na chokchok tu turan ni tin halo putoa hetiang deuh bok hian French President Emmanuel Macron chuan US hian hetianga malazelani chuan Indo pui pathum na hani lo vek point Indo na huam zau tak le rap thak tak machon thaidin muna kanding tameka engthil po lo thleng machon turin French chu ain pe vek to ne hati President Emmanuel Macron thusoi khovel media te bengverzar tu chu kan nuclear ral thuam te hi Europe khomol puya kan thurol pui ramsang trang te ven himna tana man kan thredon lova atulani phot chuan nuclear deterrent hi ahuam chin kan ti zau don ani hatia Europe trangrol pol ramsang trang te ven himna pe kan ni theina turin France chuan malazel don ani hatia Hebaka hian Ukraine in dona chungchanga in remna thuthlung chu engang point siam sela in remna thuthlung zia ani vele Europe trangrol pol sipaite Ukraine venghim turin tirlu ngal ani dona chu Russian President Vladimir Putinan Ukraine arun non tolo nan le ven himna kanpek thaina turatana ruamman ania UK le France baka ramsang trangten Ukraine venghim turin sipai hanon thomek boka Vladimir Putin laka Ukraine venghim tura sipai ron thotu ramta hian anduni chuan France sarkar chuan nuclear ral thom manga ven himna kan pedonani heti rol hian Germany Chancellor Arthur Friedrich Merz chuan Europe trangrol ramta hna nuclear ral thom manga ven himna pek chungchang hi France hian engtin chiange hakal puidon ti hriat fia ani thaina turin European Union summita hian soihona nei aphutani ti asoi chuaka India taima chuan zanin vela hian summit hi antran baisei hania heta hian France nuclear ven himna chungchang hi an soiho ngai rin hani bok ani Mase President Emmanuel Macron chuan hetutluk na hi European Union siam tur chu hani chialawa soiho na kan nei ni point thutluk na chu keile kasipai ho tu te kuta haum don ani hati Ukraine in do tran hani nuwa French President Emmanuel Macron hian nuclear ral thom man chungchang hi voikhat ma hala soi chuak lawa tuntum hi voikhat a soi chuana hania ma se ma dai to tang khan France hi halloween bot sailok toa Al Jazeera chuan report an pek danin kumni lechan vevel kalta tang khan French President Emmanuel Macron chuan nuclear reactor an boi puina mun som pali ta chu thuam changtlunga ral thom hlom jok le tam jok siam chok tur hian France chuan mala tranani ti halopuang toa heiwang hian France hian engzat chiange nuclear ral thua manei to ti hi hriat mai thai ani lawa khovelin an hriat puichin nilem lo nuclear ral thua menga mazat akol toin handring bok ani President Donald Trump kantan lu tuka wangin kanmit tidel lowila khovelin lumle dan hi uluk taka thlir chuan din mun thataka kanting lawa remna le muanna tia hansoi mek lai hian aya hlom jok in dona chok mai thai din muna kanting mek ani French President Emmanuel Macron hian tun naya army base shrang hatloa hengjinga hian air military base po hatlo tela heta hian income na khun khan tak mai sipai ho tu tanen hanai boka ma sa engma mipui ma anthu soi hi puanzar hom lo thung ani heti mek lai hian Ukraine ramchunga po mipui ten kongzoin rally te hanaya US in Ukraine athop lo nia hanhriata wangle Ukraine na minerals deal sign tura until Roman chu anpom lawani ti lantirin kanzalen na hi hral theini lo anti zona kan dong nem boka Ukraine President Zelensky impeachment chungchang hi hansoi fialokila ani na taka chuan hei hi ngai ven thamani lawa amhing hi kanlam dik lo mai theya
Ukrainian Parliament member pakhat Alexander Dubinsky chuan President Zelensky hi ain nu dongai ni ama hi Ukraine melmani tin ex-lama harun posa hebaka hian Oval Office President Zelensky vachet dan kha Ukraine tan thil thalo takania Ukraine Parliament impeachment trial nei turin emergency session ko kaphutani hati tichon Ukraine lawmaker tajinga ama Dubinsky chau hi President Zelensky impeach dua rontong chuakom chun hani bok ane tichon Alexander Dubinsky hi tungeni le Ukraine presidential election kumsang hi le som pakwa hanai trum khan tuna President Volodymyr Zelensky thop hian campaign po apui boka tichon meduza in report an pek chunjom dan chuan Zelensky hi hunrai tak athop zui talawa achan chu kumsamli le pathum mi Dubinsky hi kumsang ni somni pathum khan khovel ram trang ten Ukraine tran puina hanpek thin chu tam tak ama kuta halo thenga chungjinga chuan ti chingpen henge maza tanai ni in khriat ania hebaka hian Ukraine ram phat san tu pu ani boka Ukraine ram hroi tu trang ta chungchanga thudik lo hathe darnol boka heiwang hian President Zelensky chuan manna tur order ti chuakin kumsang ni somni pathum khan thlan hi chungjat mai tanina hanlo khungto ani ti chuan tanina tangin halo chuaka thataka omzui tamai lovin sarkar beizui ta Ukraine media keep independent chuan National Agency on Corruption Prevention chuan ai rukna chungchang an chui meka hetilai hian ai ruk an chuina chu ti boi tumin nikum kumsang ni somni palia khan ama thop tu mitlem te tenen protest nain norte a hoi hot pui boka mase President Zelensky zangai na dongin tani nai ro chuan khung le ani talowa mase ei ruk thu boile ramphat sana an puna chungchanga hian National Corruption on Prevention ta chuan engtiang chen nge hain rol thuk ti hi an la chui zui mek ane ti chuan US intelligence ta ngai point ramphat san na hane ni ti anem heta Russia ne na inkung kaina nei network pakhata hatelani ti hanpong zarbok hetiang ani chotak zelawang hian servant of the people party hanti tuna Zelensky kai khroi Ukraine rural mek party chuan an party tangin han hot chuak bok hetiang midik lole mikorap hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chu President ani na tanga paithaturin impeachment trial Ukraine Parliament nayaphuta alam tangero chu chief independent hian tuma anom lawani hanti tichona thilphu thi a hlotlin hinringem ti comment lama hin ngai dan te hinlo sai thau donia engponi se President Donald Trump malak na sang tam tak hi kan thope mema heti rol hian Ukraine indona chungchanga a malak nai ro hian chuan tlang taka soi chuan ngaya ti thachia lo ani inbiak na sanga Ukraine atel dulawa Ukraine thop tu Europe hote hantel hanram telo boka kifin adu wangreng le hanrot na poni lovin US sin anhar satellite taka hanram leilung hausak na nei saktuma inram na thuthung sign atum po hi affair lo ani tichon Russia point hei hi tranchana hanron mangta chat boka The Moscow Times sin report an pek dan chuan Kremlin chuan US ne na remna le muan na kongjonga inbiak na chu tha kan ti hlea mase US ne na hanin remna thuthung tur Ukrainian asign du lo wang hian chu chuan inbiak na hi minti khotlai ani hanti heibaka hian The Moscow Times sin report an pek zel dan chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan inbiak na nei theina tur thil thatam tak soi ani towa inbiak na po then khat chu nei ani to boka mase thil ti fello le soilan mi lo thil tam tak alo mani hatia media te zona changin Peskov chuan Ukraine le US hian minerals deal hi halo sign ani point President Donald Trump tumdananga inram na thuthung hi kansiam thaidon nge don lo ti chu soina turin alahlal tukani hatia engma chin fel tak tak alom lo hatibok heibaka hian indona ti top tura inbiak na kalzel tura hian President Vladimir Putin le Ukraine President Volodymyr Zelensky te mai chana inbiak na hanai thaidon em tia han zona chu Kremlin thupuang tu Peskov hian chu thil thei anilowa President Vladimir Putin hian formal takin inbiak na hanai don lo ti hapuang to ni hati The Moscow Times hian report an pek chunjom zeldan chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov hian tun thlenga inbiak na kalto china andin mun media ten han zona chu he press briefing anei na hian soichuakin atlang puin inbiak na chu tha mase tiratranga inrem na siam tura kanhar sarna chu angai rangalani ati
chu har sanna chu enge ni kan ti chuan the Moscow Times hian han report dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine rambung thlen tuna han lak to rambung thlen pali Zaporizhzhia te Kherson te Luhansk te Donetsk region te hi Russia dan pui constitution nuaya Russia ram chungani ti annem hetwa hei wang hian Russia ramatranga lak thlen haram ti don lawani ti an soinona ti chon chak takin malak na po kalpui chun zom ania Russia thunai tu Russian authorities ta chuan heng Ukraine rambung thlen palia ta hian Ukraine khole tui chengmek ta chu Russia ram chunga hanlom zel phalsak na passport an ta chuaka hei hi zofel trapani toni tin the Moscow Times chuan han reporta he process Russia na kalpui mek hi Ukraine chuan soiselin dan lowa kan rambung thlen te nore tumna ni tin Ukraine chuan apom don chuang lawani ti an puangani hanti Russia hi adin na ngaya halading hetlata hei wang hian an rambung thlen palingot mai Crimea talphai chuan rambung thlen pangalai mai nia heng zongjong Russia kuta hlanvek ai chuan war expert tam tak chuan Ukraine hian trandral rai po handu zo kan ringbok entirnan China in India ram chung chu haron baisaya Ladakh tlangcheng chiale mi hring chen munatan po tlak lo mun po China kuta hlan ngot chu atum lo bura tun thleng hian line of actual controla sum tam tak sengin China People Liberation Army tenen hian hanlain epreng hani engpo ni se khalam chu hankal san phot taila Ukraine arun na konga Russia in atho puilian ber chu Belarus sarkar hi ania US le Russia hin biak na ringot manga in rem na siam chu Ukraine hian anpom don lawani ti voitam tak an lo soi to lain Russian sipaiten Ukraine run na konga ta na konghon sak tu Belarus President Alexander Lukashenko chuan in biak na pistol anai na hian in biak na kai khroi turin Belarus sarkar chu ain payani hati Belarus President Lukashenko hian US President Donald Trump ming haron lamria Russian President Vladimir Putin le Zelensky te hanin rem thaina tur hian remna kongjonga in biak na kai khroi tur hian kain peyani ti President Donald Trump hi lofril ro ati Ukraine le Europe hota chuan Lukashenko hi hain rolani chuan President Donald Trump malak na remna kongjonga in biak na hi ama zonga in hando dalna sajo kangtin han report bok Masaheti meklai hian Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Alexander Lukashenko rot na hi Russia chuan halangai tualawa soiho na kanla nei lawa mase kan ngai dan chuan remna kongjonga in biak na munatan hian Belarus si mun traber ania Belarus si kan thian thani hati heti meklai hian Israel Hamas ho in karaboina chungchanga US President Donald Trump chuan thuchua siamin Hamas hote natakin haron vaule ta Trump chuan salom Hamas tin bularun trana Hamas ho nena indu du in thang thaya nakina nilawin tuna hian mitang in friend zongjong te in chwazalen vek turania in tha tak mirwang zongjong te po ronthon kirngal vek kula chutilo chuan in tan hian thileng ma haum don lova natna le thina ti chawlo chu in taneng ma haum don lo Israelin han na han zo fel na tur hian han mamo engkim chu kathon meka kasoyang hian in tiloni chuan Hamas member pakhat chaw ni lowin in zawai hian tuma in him don lo hatia in mikhren in chua tak tenen kanin koma annun in ti chen sat jiat chu atak nge in kamu ve ta chawani hei hi vau khan na nunung ber ania hroi tu te tan chuan tuna hian gaza chua san khun ania chuti lai chuan chance ilanai thau tin ha soilang boka hei ba ka hian gaza mi puita hna po malam hun poimo tak chuan anga krenga ma se mitang khren te chua zalen vek ani lo chuan thi na halo thleng don ani thutluk na smart takin siam turin kadu chawa tuna hian in mi khren zongjong te nungdama hlom tele thito zongjong te po an ruang ronthon chok vek turin ka hriat tir chawne hati heti lai hian azios chuan President Donald Trump hian vaukhana khau tak mai hati chok le ta ma se ma vaukhana haloti chhuato te kha khati hun lai khan Palestinian armed group tenen hian direct in biakna Trump administration chuan han nei ani tin hanon reporta ma se White House lam chuan azios report hi adik lawani tin han phana sa hlea ma se hemi nuwa hian nizan lama khan chu thil chu thu bohlen thai hani talonin ha hriata White House press secretary Caroline Levitt chuan Palestine armed group Hamas hotanen hian
mai chana in biak na kan nei nge ani tin anem ngetta hane tuna Hamas hoten hanla chualo zinga mi American mi levit chu nungdamin halom nge omlo ti hi President Trump chuan haradu nei hatia hei baka hian hein biak na kan tumber chu khovel tan hian thil thaber alo than thaina turin Hamas hoten hian mai chana in biak na kan nei ani hati ole khati jong kha report kan pek thaite nile phot sala kan report kara ngai dan kan ron soite kha hadik ber kan tilowa masen ngai dan te comment lama hin lo soi ve thau donia